Amasan Piting Sunday School Zillai te ho Kochuamte'n hun pha tadam na ipi ipapa thilo pina changhen la tunyai izilding we hi le Kochuam le Khawtang Siamphat apani na ahin Zillai somni le ni na June tarik somni na ahi ithupi ailut masangin Bible simdinga ipi koi sim masaleven inuma hi Luk bungli chang som le kuka pat som ni le ni chan hi alangai thai tiu asele naku Nazareth chu hongtun phat in sabat ni adan pa ngai golin ki khopna ina chun aluta lekhabu simdingin adinga zolnei isai lekhabu zil su akengin apiwa lekhabu zil chu athama je thu kizi nalai takhi ahung simtai leng vaite kinga chanchin pha gendinga ei god jekin lalpa thagau chu kachungin a hi ama chun saltang te kienga podo na ding thu le mithum te kienga mitwak na nekit na ding te le to de na te thadok ding le lalpa lungdam kumthu pongzak dingin eisol ahi hi lekhabu chu azela ayan kolte apekita akichutai sinagoga umzo si michu achungun achutai chule akiengun je thu hi je pathin thu hi lehetun ahongui tongtai tin again pan ta aleng ama chu apat chaw a akam suk he pina thute chu mak asawa je pa hi Joseph sa pa kha hilo ahem atiwa chu Bible chang simdinga ego sa ko ha chule I chang vop di hi gen dok masakit hitin chang vop a hi le mathai bunga chang som le thumna le chi la hiu himale chi chu daudale bangin asu alkit dem je chu paimanga mite so den ding bep longal in panna aneta pui ti hi Bible chang simding le chang vok ivak sim bo hi hen la Khawtang hindan Siamphat na ding a hin Kochuam hi apoimo ma hi ti hi imuthaya azik chu bangjekin amiti le Kochuam hin Khawtang ki vai pungna saga gen thei leng vai te le munhak sate minoi nung te ho ala lu mai chan sakin pathin thu achun thamong takin sak thei jekin Kochuam le Khawtang ki vai pungna hin je pathin thu hi apoimo ma hi ti chu imuthe a hi chula tu ni hun a hin ithupi hi mun thuma hendin ikisa ama sa pe na igen nu ma hi le pathin thuwa Khawtang Siamphat hi pathin thuwa Khawtang Siamphat hi Christian hi tung Mizorama chanchin phang tu hongki pan hi tan jechubai meti le kum sangkhat zakku kum sangkhat zaget pak li kum ho khan chanchin phang tun tunga khan hal thang na chom mala tunga hi sangkha zago paku khan hal thang na tungin zena chun
khotanga thil phale phalo chanchin phale chanchin phalo khet khen na kha hongumin na chun doila kaw big te ho ki thoina chum chum pu pa chon dan kha e Christian hi khan edopi nga lu a hi jigol boka chun sang kha jak ku soma pat sang kha jaku som la ta hal thang nang tu na khan khotang ki vai pu na thaka chun ki thoina chum chum gam sama theinga ki thoina te ho ai lo le bu le bal hauna ki thoina te ho doile kaw bi ki thoina chum chum gan cha eng bol gam ngai la sak pathin thu to ki tung lo zu le san ne ka te kha i Christian hin kho hin ila do dal saku a hi sule jegol boka chun i khotang Siamphat ni denga chun i Kochuam sinotin le manas takin la in chan Siamphat ki tokin gospel tu hun tiangin i chi piwa gospel camping te ho bang in ya crusade retreat program Mizoram Synod Social Front te malak na te elole crusade chum chum inei na te ho patin le chum khanto na chum chum mu thei no ma hi chule je khela chun a Kochuam te abila te mi maltinin pathin thu ha thang dengin malak na chum chum panlang na nein igam sunga hin khotang hin dan lui teu then na le chan Siamphat tu ka hin na lampi chu e la ko mu a he achomlam again zelitin appoint pani na igen dok num a hi le zilna le hisel na lama malak dan zilna le hisel na lama malak dan hi gen kilen inuma hi Reverend Dr. Lal Suan liana chun kinala gen na hi missionary ten thil ang poksa la kwa lul pen te chu khatna hin chanchin pha hin apani nan zilna hi a hi i Christian hi tung apatin chanchin pha to zilna hi ahung tung khom golin again the a hi je chu tu tenga ela chi piu e hon le i phatchuampi ma ma chu a hi pu bonga le sap upate khan kum sang kha zakku sorry sa upate khan kum sang kha zaget le somku le liya pat khan school ho ala denun de chun aob cha ho ila siam sakun a hi la ale khabu siam teu ho kha zo ovak anob jekun somkhat ela chal san ki tun zawa chun sang kha zaget somku le git vela pat khan zo sab luya ti pau ama khan je chanchin pha le lekha busim na lam chu maung sun zom kitin ti chun school te kha ala chi to zela hi je zo nunga chun kum sang kha zago pakit zo khan zo sab thara ang tun khan ama khan lekha bu le zil na lam en kolin sang kha zakko som ko la kat khum khan school pathum Kochuam chuma hon nomin chu le sang kha zakko pagukum khan middle school le ato upper primary ti mission veng hon anguma tenanga chun mission malana dung zuin English medium in 19 sang kha zakko pagukum khan ama sa pen endingin middle school English chu exam na alakine ta ahi jeso chun je zilna chum chum sangkha zakko somlani vela khan hongum to zelin to ahung tung thak zo sap thara khan ama khan panhung la to win ti chun to ai zil naw le khabu aobi so inai pen hi pubu ngaten ela sim sakku kha to mat tu te gai mat pen hui man ala en nonin ela sim pha sakai ti chu imu ki thaya hi je mission school nei chu ahoi ma zekin Assam Chief Commissioner Joseph Bamfalt Fuller in le je government school cheng kha mission khuda at calling in alapi a hi sangkhat zako somnga le
lead tianga district council in primary school alang masang sikha mission kotin zilna hi alawma hi chule sangkha zako som thumla gup kum khan je zilna pen chu school education board at kolnu na laom kita chule sangkha zako som nga leni vela pat khan je chu assembly kotin Mizoram zilna cheng kha alawm kita hi chule hisel na lama chun sangkhat zaku pagi December khan Dr. Peter Fraser le aji kha hungtungin jechun damlo tam takha etkolin amuhi amahi mission denga pansawin adam lowiten jingka dak sagi apatin hita kho thim tingin ke saksekwa chul amahi mun chuma ko win aum seku ahi ako dung zoin amaw le thing tangam chuma chu chi in chula dispensary chum hondokin aum ta ahi jezo nunga chun pu compounder di thienga hin kumsagi asep nungin missionary te chil na dung zoin aman le je na chu sem to zelin compounder na semin ti chun mission na chu ahung zom to hita ahi chule je Peter Fraser tehin omden thita lo je kun kum sangkhat zakku somleni kumon elenu si kitawa ahin la February tarik somni leget sangkhat zakku somni leget kumkhan missionary Dr. John Williams chu hungkitin aman malana chum mission malana khawung support kitin janunga chun Kochuamte'n tutenga ichipi taksa hisel na lama khanto na lami boipi hi ama malana zar tutengin salo tan loin Kochuam ilaken kolto theiwe ti chu Zillai panina evak kongnum kongmunum chu ahi chule apathum nai gen kinom chu hi le Khawtang Siamphat na panlak na chi chum te gen kinom hi Khawtang Siamphat ni denga hi panlak na chum awma hi sangkha zako som guk le ko kum khan isinotin Mizoram Social Front ti ledin sakin jete chumala ama malak na noya chun Khawtang Siamphat na chum chipin ama hi je malak na chun political education te gam ke bai hom dan ketel dan te ahilo le chin dan phalo dan phalo te chum te kha suk mang thai di gun chule khangthak te ki jiltil na sex lam numi pasal lam hita hen la zule sa nek la don chule HIV is positive ho kiven didan tiang kha kizil til na chum kha not social front te malak na dung zoin ti khan alaki chi to pi ahi chule je Khawtang Siamphat ne denga chun is notin sangkha zako somgi lekhat kum khan corruption neguk chaguk dona ding dan ala simin sangkhat zako somgi leni kum khan isu corruption neguk chaguk dona kum pun ala bolu ahi chule sangkhat zako somsagi langa kum khan numei pasallama than huina mat phalo dan te ho kizil tilna thakho iko chumin malang na kinei kita chule abortionity now su khak chung chang hole aphalo dan ho jiltin la chum kha nein is not in malain ichun pan alalakil latawahi chula sangkha zako som sagi le gukte ailo la sangkha zako som ku te nga khan je malang na chulomin chule tom ngai nalam laki ha ge na kito mani kito delna de kumpun som kumpun bang alaki nei ahi zagol boka chun sangkha zako som gi le get kum khan agampum hot min chu zulasa ayole khamna thei do na khala kinaya
kum sang ni kum khan le zulasa kham thei do kum pun ilabol ki to ahi zagol boka chon sang ni le som le li kum khan igam kum hopin je thilphalo Khawtang Siamphat denga chun zulasa kham thei na chom kha doin Kochuamte'n hin khu alamang ahi zabana chun sangkha zakku somku le ni kum penga khan isinotin thupun alabol seku poimo mama kha chu hi le Kochuamte'n vai hom tu te tel na election nai thieng tho tak maya zalen taka vote khek ding pathian mi Kochuam ngai na hele gam vai hom tu ding MLA te tel thine dingin thusu alabol seku ahi sule atop na dingin zegola chan Kochuamte'n ma alala towa is no social front te sule reviver team committee te ho alole bill alokal le Kochuamte'n malak na chom alakin na in igam sung inam sunga chaga gen theiling vai te somdong na ala chi pi zingun thilphalo te sukmanga apha chi pi kha ye thiltup ahi zegola chun tuni huna hin Kochuamte ho ezil tin nok khatki cho hi le chi toy te khin gola khan chi che khoila tangmuna le le al ai zekin tuni huni Kochuamte ho le thagaw mita al thea igam sung inam sung hi pathin thuna gen gola chen na taka sima thamo tele lungmung taka ami te chen khom sak thei I Kochuam I pathin thu hi zekin je tuni huna izil line izil dok pi nom su ahi atom na hin gen khom ding hi point pani ap wa chu gen khom din ki saitin hungsim do katin ilung thema ngai tu hitin Kochuam nu people te Kochuam khanglai pol Kochuam pawalai pol te Khawtang Siamphat na ding a hin pangolin panla lew na phadem ti chu pakhan na hi sule apani na chun Khawtang hindan Siamphat na dingin sarkar le top ngai pol ten bangolin sem lewen panla khom lew na phadem ti chu ken khom le ngai te ni kha eva gen the la pantin tunu na izil the chan chu ta na ki pa ke